Cema hazır men sizga bir kishini ko'rsataman. Benim için büyük benim ustazım desem de bulaydı. O bana hazır ne bileyim maskirovka bilen kildim. Kişi tanımasın diye bunda agent 007. Lakin hazır men sizga ortadan ko'rsataman. Tanırsınız mı ekan? Vasıl abi, sen misiniz? Selam. Tanımadınız mı hele? Ben kamera açırıp durdum da, ben aytdim Vasıl abi tanır mı, tanımasın ekan deyip. Bizi görmedim. Yok, ben kuzuktan da basıp durdum. Yalanı haller. Evet, Allah'a şükür. Ben sizni videolar düşürüp alam hele. Aytdim benim ustazım dedim. Bu Vasıl Zahid Garifullin benim ustazım. Hem umumen bugünkü Tatar jurnalistikasındagi bütün jurnalistlarga qanot qo'ygan kishi Vasıl abi. Xayrli ish. Rahmat, hayırlı işler. Vasıl abi, bu bitinge jurnalistika bayrami değil, bu biyu bayrami. Men boshlab turib ketdim, aytdim, jurnalistika nishlaymi ekan? Yozarga keldingizmi hali? Biyu bizim için çok yakın. Çünkü ben student yıllarında pek uzak yıllar ansamblede büyüdüm. Üniversitenin koskanatı biyu ansamblinde. Hem bu biyu gide yürü bizim için büyük zor bir stimul buldu okuğa da. Biz Sufşan ansambl bilen student şahsa Sovetler Soyuzu'nun bütün şartlarını yürüp çıktık. Biz elektrik soyuzda, respublikalarda da bulduk. Almatı'da, Taşkent'te, Kiev'te, Vilnius'ta, Riga'da, Tallinn'da, başka bir köp tümenlerde, ufalarda, ötelerdeyimiz. Hem başka student yaptığım bir aralaşığı bilen gördük. Hem yaxşı motor kollektif idik, hem bizce o'rtaga turli fakultetlardan yığılgan yigitlar qizlarni bilan milliy tarbiya berdi bizga. Milliy san'atga, o'zimizning san'atga muhabbat o'yatdi. Biz hozirda o'zimizning ansambl kishilari bilan mana shu kollektivga uchrashib turamiz. Bu ansambl yo'q endi hozir. Mana bu yigitlar boshqa ansamblda bilgan hammanda bir ko'p bizning qatnashuvlar bugungi bayramda mana bu konkursda bizim bilen birge bilgen üniversitet profesörü Daniel Salimova hozir chiqish yasayishda konkursda qatnasha. Ona endi 68 yaş. Lakin o mana degan aytib bugungi kunda da Liliya Ivanova o endi tanilgan kompozitor Marcel Ivanovning qatini Marcel bizda bayanchi bo'lib o'ynadi. Ansambldan Liliya biydi, shundalar birga kavuştular. Hem tag'in bir necha kishi bizning bunda qatnashib bizning can atırgan dikkatek ikimizden ansamblde birge bilgen qanatdaşlarımız var. Buna göre biz mene Liliya Ivanova hozir chiqishyapti. Buna göre mene bizning ishimiz yaqin bu bayram deb aytasizki kerak. Ular mene har bir meni o'zim gel yuriy olmadi. Har bir shu harekatda berekatga doimiy yurib turalar bizning ansambl. Abi siz iktibar ettiniz mi? Sonrada bütün Tatarstan'da biyuga mene ikinci suluş açıldı. Şalada İtaçlıklar gürlüyor mi? Bunda harekette bereket. Koyan kilo mene ne işinde mene hazırki vakitte şolay popülerlaştı diye biliyorsunuz Tatar biyuları hemen biyuga qarash. Bilasizmi? Mene bir yerde azrak qısılıqlау başlansa o ikinci yerde verip çığa. Men şulay deb o'ylayman. Narsadir masalan til masalasida yer avurliq kelib tuva ekan, söylashirga bizga qo'yib mumkinlik tug'may ekan, biz ana biyu aşağıda aytib bera olamiz. O'zimizning milliy biyularimiz aşağıda. U birlashtira turgan aybi. Mana shuni bizning ansambl misolidagini aytasim keladi. Mana men o'zimning universitetda o'qigan turkumdoshlarim bilan olay uchrashgan yo'q. Biz biyu ansambli bilan yil sayin uchrashib turamiz. Ular turli fakultetlarda, ular arasında yuristlar da var. Ular indi turli hunar egalari. Anda geologlarda mana neftanik bizim Tahir var. Bu davlat premiyasi laureati Rajdeniy neft tabu ülkesinde. Da shunday bizning zo'r indi professorlarimiz var, akademiklarimiz var. Shunday turli. Lakin bizim mana biyu ansambli milliy san'atga muhabbat bizni birlashtirib turadi. Bizni shu qadar kuchli bir shunday kollektiv bo'lib yashaymiz bugungi kunda. Bizning gruppamiz var, ham anda 100 dan ortiq kishi aralashib endi bulay bayramlar, konsertlarga kelamiz biz. Bunda Qozonga uchrashamiz. Ular turli yerlarda yashasalarda. Ham ular o'zlari yashaytirgan tuvaklarda zamanında hali yaş chaqda turli biyu ansambllerde uyushtirmaymi. Hem milli harekatning liderlari bo'lib, ular chet ellarda da var, yashaylar. Ular mana shu milliy ruhni o'zlarining tuvaklarida saqlab turuvchi kishilar bo'lib turadilar. Shu ansambldan chiqqan kishilar. Shunga ko'ra
бию ул менә шу милләтне саклауның bir формасы дип саныйм. Васыл абый, милли биюдә күтәрелеш бар, әйме? Бар. Милли журналистикада хәлләр ничек хәзер сезнеңчә? Күтәрелеш бармы? Milli jurnalistika minimчә теге гомуми bütün jurnalistika булган анда дигәр авырлыклар, проблемалар бар бездә дә. Ул басма газетларын тиражлары бетү ул инде кайраннан килә торган әйбер, ләкин безнең журналистика яңа форматларны бик оста үзләштерә дип саныйм мин. Бигрәк тә менә син үзеңнең фәнни эшеңдә әйләндергән гражданлык журналистикасы, ягъни блогерлар, әйме, һәм төрле мәйданчыкларда үзләрен күрсәтә торган безнең профессионал журналистлар да нык хәзер үсеш алды. Алар шулай журналистиканың бер чагылышы дип әйтер идем мин. Бу безнең татар өчен шулай ук бик үсеш алган өлкә. Шуңа күрә гомумән алганда шушы медиа, татар медиасы ул һәр вакыт мин аны әйтә килдем, ул милләтне саклаучы бер өлкә. Газета, журналлар электән шулай булган алар. Һәм бу көндә дә медиа безнең медиа өлкәсе безнең милләтне саклап торучы иң мөһим сфераларның берсе булып тора. Васыл абый, сез бит Татарстандагы журналистлар арасында уза торган иң дәрәҗәле конкурс Бәллүр каләмдә гран-при яулаган кеше былтыр булдымы әле ул? Ул күптән булды инде. 23-тәме? Әйе. Сезгә бит машина бүләк иттеләр. Менә кызык, ул машинаны нишләттегез, Васыл абый? Ну, ул машина инде бер сувенир кебек батып торды инде, хайран гына еллар. Ләкин инде теге сувенирдә искерә бит. Машина йөрмәсә шулай ук. Әйе, йөртмәдегез. Әйе. Ну, минем машинам үзем ияләнгән инде, әйе, атым бар иде, күптәнге. Аңа да ул карт инде. Әйе, 17 яшендәге. Ләкин ул сынатмый ул теге минем өчен кадерле әйбер. Шулай ук. Шуңа күрә инде мин аны үземә кадерле булган бер кешене малыма йөрергә бирдем машина. Ярый, рәхмәт, Васыл абый.